Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana ucindezele-ke ebhasini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza nje lapho khona ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhla ngilethele-ke ividiyo-ke yomlisa-ke laphana-ke ehlaziya-ke ubudlelwano obusha-ke be-IFP neMelika laphana-ke, njengoba sibonile-ke ememezela-ke laphana-ke uNtuli-ke we-IFP ebumemezela-ke lo budlelwano bayo neMelika. Ube sehlaziya-ke okuzokwenzeka okuzokwenzeka njengoba-ke ilokhuze laphana i-IFP sihlangene neMelika, waveza nokuningi nje impela-ke mina ngingafuni ukuthi wakuzwa ngami. Phela nje udlala-ke ividiyo yakhe lo mlisa-ke ngizosecela laphana ukuthi-ke masuzwile le video ngene ama-comment section-ke ufusha umbono wakho ngalo lolu daba-ke lolu show lo mlisa, uthi wena-ke ucabangani ngalo-ke masiceza nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Awusuka nini madoda, siphethwe KZN. Suka. Cha, inkosana ayigundanga isichikho ningaze nithuke. Ikamile nje yasifaka isigqoko kwambambatheka. Ningathuki. Siphethwe abaholi abangazibuki ngisho indaba za international bafowethu like KZN. Ntuli, hlabisa bafowethu. Ngifuna nazi ukuthi leli gazi labantu abamnyama lisezandleni zenu. Ngikushiso yini lokho? I-DA in control of Department of Works KZN. I-Richards Bay yadayisela Green Road, a privately owned company. Nina nigijima niyoshaya uchess ne-America, which means niyasixabanisa nesiqhatha ne-BRICS manje. Niyasikhipha kwi-BRICS ngale senzo senu. Njoba nisikhipha kwi-BRICS, nishaya uchess ne-America. I-DA iphethe u-Works. Kusho ukuthi i-America isine-excess of land and property e-KZN. Kungenini singezwa ukuthi i-America isine-military base like KZN. Ngokuthi i-Richards Bay i-own Green Road privately, kusho ukuthi sekuzoba ne-easy import and export of weapons. I-America isingayifaka ngendlela ethanda ngayikhiphe ngendlela ethanda ngayikhali la e-South Africa. Zize KZN kwi-military base yabo. Kalula futhi kanjalo nje. Asisezona sadayisanga nge-South Africa yonkana. Sesidayise nangezizwe eziseduze kwe-South Africa because khumbula phela ukuthi i-America mayakhe military base isuke ibe kuswazi eduze kwazo zonke izizwe ezakhelene nalelozo, which is why i-Russia iyalwa ne-Ukraine ukuthi isizwana ne-America. Yayibona konke i-America sizokwakha i-military base phela e-Ukraine bese ikwazi ukucontrola ne-Russia. Uma sesine-military base la sesizitha futhi ze-Africa yonkana-ke manje. Sesizithina sibona nje abantu abadayisi be-Africa yonkana. Ngenxa nje bafowethu yakho Ntuli nibambisene nohlabisa bafowethu. Nizoyivimba kanjani ngempela lento eniyenzile? Izohlehla kanjani le process eseniqalile ebuhlungu? Nizoyivimba kanjani mathiwa nje ngempela i-America ishona kwa-Works ifuna i-property? Nizokuvimba nikuthini lokho? Phela phethe i-DA izovuma i-DA ibhamu nama-weapons aphume nje angene e-Richards Bay ngemkhumbi ngoba isi-own Green Road na control phe waleyo i-private. Nizoyivimba kanjani lento eniyenzile? Hayi bafowethu, hayi.